ka idol Glenn, anamot iti intake mo iti daytoy agundawan. Okay, ay gore ka kano mga idol. Tado ning asta kat kaamuan tay man kani idol Glenn Batoyong no anamot iti makunana iti daytoy. Parang yung ka idol Glenn. Pat gan bangata iti Meta kan Google daytoy inatang in request ti INPPO idol Glenn. Mabalin nga tingitingin daga muna. Kanya dato ngem no dato kaslalang ka DJ kagrabe DJ ko na dato siguro kagrabe DJ nga insidente. Mabalin da nga iyalalisto dagiti taga wen. Ngem no DJ kita andamot amin siguro nga factors tap no agbalin nga kwa. Is it safe to say idol Glenn nga oray dagatay mismong dummy account kaya da nga i-trace dagitoy? Actually dagiti isu da nga nagbalin da nga Meta isu nga nagbalin nga Meta isu na nga Facebook nga po kadigitoy dagitoy dummy accounts kada kwa. Tadati isu nga nagbalin nga Meta. Actually dagiti indrogin ni ko edi kwa. Mark Zuckerberg ta nagado nga minti nagbalin nga dami sa nagado nga susarenda nga pang anya DJ ko na dan blige Black Ops. Yes. Susarenda. Yes. Kasi datoy Meta itan isu nga na mas napaigitan napaigitan ti anya dato yan ti kasla seguridad na when isu nga nagbalin nga Meta nga kunadan isu nagbalin nga Meta. Okay. Sapay ko mata bareng datoy pinangi bagada pinangi request da ket tungpal metlayeng ta kakaasi digiti ubing kakaasi han lang digiti ubing digiti amin nakadadong digiti agtrabaho pag digiti amin digiti contractual pa na digiti contractual no work no pay digiti no pay digiti so hanla nga digiti agsagaban o digiti pamilya daatahan nga ro ka ken of course digiti ubing nga dimawat na pa iti balunda ngem metti sayang lang depleted okay when kasi ano kit kita idol Glenn kataman namin anon. I think this is the 8th time. 8 times yun eh. Wen baka adadupay. Sure adadupay undeclared ti duma. So I think si kapay ti may sa karagiti naganak agbababa sa iti MMSU. So anamot no ko ti agbaling epekto na ken ka. Ay para kanya kakit na sakit ti nakim ko tal digito nga ron no kasi la pagayaman da. Digito nga mingo binget imbes nga agbasa dalat ako man imbes nga agbasa daw no agreview da siguro ba dito pa nakapasa ka DJ ang joke klatan tapno di kami mapas ngem amuyo bing di kayo kaskas jay ta haan nga rumbeng DJ may balud kayo I think 40,000 di da amuti ko DJ ada pa kay baludan na ada supay kanya dito yun ada kuan na data oray actually kada kayong college kayo haan kayo nga minoren lalakay ka na bakit kayo may balud kayo and to know better idol Glenn among ba kadagitay dati imon una nga bam joke iti MMSU ket adati da magtayo nga dati may sa duwa estudyante ken faculty faculty ngem indinay da actually kasi siguro mabalin nga ko ada nga min DJ susaranda nga IP addresses dano ko mabalin nga na usarda before da nga di ba dati ti university DJ IP address nagpapadala iso nga no agtiliw ka ti ko jay I will get your IP address ko na da IP address ti IP address da itamo lang i-message da kay amin DJ ka nagadukay nga gusto sa IP address lalo no naka-connector ka iti wifi nga ko na da so iso nga da kay amin ni jay papaigitan ko mga rod dagiti seguridad ka ron na internet kada awan nag cellphone iso nga ti parag kaklase no panunutot no kas jay mutlaan kasi you can pero email yun pero yung email talaga makukuha mo rin yung IP niya kasi galing dun pero ang route talaga na pwedeng kuhanin dun sa Facebook talaga or dun sa Meta talaga or sa Google among ngamin idol Glenn I think include dati Google kasi DJ email and of course may sa chat dati agnagad Aime ko na no DJ manang Aime isa yung managan dahil sa amin di kami Patrick Avila buted nga nakapasati ano na to tikabsat na bali atoy ni Carla Avila kano manipod
London, UK. Ayan, RN Pasig, congratulations kay ka. Anyhow, di ka ito yung Bing. Oy, agnak-nakom kayo. Anyong paunay kayo na ayan. Ado ti ma perwisyo kada ta Brian perwisyo. Kaya mo ado ti umay BFP, PNP. Ari kitoy bomb squad. Baka may yaludud pa data graduation nyo. Ano may yaludud data Christmas program nyo. Kasi baka mabalinda nga agistap ti a week or kwap tapno makasla maklens na DJ nga kwa. Kaya yung artigas jay. Kaya dapat ano siya ni Apo Dr. Julius Manzano nga ako na nakatagbalintong nga naigatan iti eskwela dati RFID. Yes, pwede yun. Ano pa RFID ti amo kan cybersecurity group nga gastusan da. Oy, halang nga oras. Pati kwarta. Gastusan dan eh. Actually data pinamayan nyo ganino Brayo imbes nga sumrak kayo na ito pagadalan nakapila kayo aminan ata habang na digijay 1 hour kayo nga malate na nakanado kayo mga estudyante nga makuha digijay masita makita digijay bags da o diba ano may biometrics na giant imagine that no may isang oras kayo nga kapila man kayong estudyante dito sumrak sumrak dito engineering sumrak high school o di nakiti ko na baka half day kayo na klase. In fairness mo kada siguro Idol Glenn alis ton tulangin. Kasi ipakita na parang tut ko na lang. Parang iskanin na lang. Then mo ka-strike down. Pero dagiti adati daldalaan nanto ay sos na kayo ti paperwisyo. Aya